Саха фильм павильона білемнені сүптүлгені. Артыстарға долгутулақ түген. Сөптөк жүхіні бодону оңостон обараска кири түбіге. Сас ыңгырбыттыра пробаға. Онна бир хынана оннян көрбүтүм. Онна жуайды казбыды. Онна буй ыңгырдылар. Тәпілден тұрағынан долгутулақ, көріліләқ бұлады, маннып улақан кейінеға, историческая кейінеға күттартан. Аны час курдугунан устуу сағаланыға, хаз бирди артыс оруолун, тылын өһүн үйеретер қатылыр. Үйнер көлөне театрын артыға Семен Амосов маймаға ден намнар бағылықтарын оруолугар қолонуға. Бейбіті бүгілер біт тыллары, конечно, бейеқа бұл анығы жонға ұраққан, ұрық тыллары өйдәбәт күрдік бұт, онтан тұтыя байы өйдән образ бұтыға кейрен ел бұт. Тыгын дархан кийне устутугар сыл устата учунайдары кытта улахан белемнени үлете ытылынна. 16-10 үйе тыынын көстүтүн тердиге элбек туту үлете декорациялары белемнәһин барда. Туспа болгомтону таңаска сапка, малга салга себиргелге урдулар. Буларга бранялары оңотту хүжөт. Арахана браняларынан күннен тегиннен ненен орот. Орукку тоқтар батын жуы кайыхаты хүжөт батын. Же эппетнестәк түген тигинен келле. Режиссер Никита Ржаков слаячылах устар бөлөх белем болан мотор хаманда Берлинне. Есть. 44-2-2-9. Билген бу тыгын дархан урахатыгар сыны устуу бара турар үле бу мана кайсканан колун тутарыга жери ытылдыга онтон саасылыйдагана кийне устута сүрүннән айылгага ытылдыга былан быгытнан барыта 6 улус кабылдыга. Ол курдук устуу хаңаласка чурапчыга өймөкөңө аммага ытылдыга. Кийне сахан оротун кен туттар улус уриячытын Василий Яковлев далан тулая хого оны тыгын дархан айымнеларгар чопчу ологуруга. Режиссер бу сүдү айымнины кинега устар санатын итехтен калбите уантан таксасыл болла. Бу коммерческий кино болбат. Онна атын омуктар, сөйөктері, атын омуктар сергектері ден эмес ыл сорук турбаппыт. Астатан туран бу бэбит кино болар. Беге сахалар омук быытынан. Тоджам бутуй. Тух эддаханалах, тух үгестендах. Жондар бутиден ыйтылар кепетти бит. Кинега иделе артысттары теңе улус оқтоқтары кыттыктара онтон тыгын дархан оролугар артыс үйрәктә хәрәри идетнен үлеләбәтәк билигин тыгысыргар олорор эркохун толоруга. Сахан оротун ураты историятин керехелир кинем көрәчү жүлүгәр 2-10 сыл бүтүтә таксыра блананар. Татьяна Николаева, Василий Соловьев, Джакускай, Вести.